Assalamu alaikum, hurmatli seyircilerimiz. Bu kunun esas hadiselerine hakkında bizi muhbirlerimiz tarif etti bugün programımızda. Qırım aqta haqiqiy ma'lumot tarqatmoq 20 memleketden kelgan jurnalistlar Qırım muftiyasini suhbatlashdilar. 74 yıldan so'ng haqiqatni bilmek. Volontyorlar Ulu Vatan jengi davrida g'ayib bo'lganlar haqida ma'lumot arashtiradilar. Ahmedjitda Georgiyska lentachka adlı aksiya kechirildi. Bu videoga ma'lumot haqida bizim yayınımızda seyretiniz. Ukrayna sınırında Volontyory Pobeda adlı Umumrusiya Cemaat hareketinin aktivisti Yelena Adnavol to'xtatildi. Sınırını keçken vaqtda Ukraynada 2017 sene elde etilgen biometrik pasportni teslim etdi. Ukrayna prokuraturası onu devletke xiyanatlik bo'yicha qabatladı. Mesajda aytiladi, o Rusiya Federatsiyasına qo'l tutdi ve Volontyory Pobeda adlı hakimiyetden tış Umumrusiya tashkiloti Ukraynaga qarshi alib borilgan faoliyatda ishtirok etdi. Qirmbashi Sergey Aksyonov Qırımlılarını Ukraynaga barmamaga çağırdı. Bu vaziyetni bugun Qırım hakimiyetining reisi Vladimir Konstantinov tefsir etdi. Мы не рекомендуем сейчас жителям Крыма посещать без необходимости Украину. Там банда у власти, они работают вне законного поля. По любому предлогу, по любому поводу вас могут задержать. Мы имеем десятки случаев не просто задержания и ареста, а просто задержания, вымогательства, откровенного грабежа. Все что угодно может произойти. Qırım hakimiyetinde nevbeteki danışmalar içki siyaset, malumat ve bağ vazifesine başka adam tayinleyecek. Şimdi bu vazifesini Dmitry Polonskiy beceri. Vice-premier olarak o Qırım Cumhuriyeti Milletler Ara Münasebetleri ve sürgün etilgen grajdanlar işleri boyunca devlet komitetinin işinde kuratorluk yapacak. Hem de içki siyaset, malumat ve bağ nazırlığı ona boysunacak. Danışmalardan son Polonskiy'den nazır işini becermeyecek. Xalqara Jurnalistler Forumunun iştirakçileri Baxçısarayda Xanlar Sarayını ve meşhur Zincirli medresini ziyaret ettiler. 50 adamdan ibaret eyet 20 memleketini taqdim ettiler. Olar qadimiy işlerini o'z ko'zlarining ko'rdilar. Musafirlarga obyektlarning tarixi haqida tarif etmekten gayrı sarayda kechirilgan restavratsion ishlarini ko'rsatdilar. Hoş geldiniz. Büyük Han Cami Farsi yazbarachı Şenler Kulesi ve Garem. Bu Qırım Xanları rezidensiyasının tek küçük kısmı. Umumen kompleks 16 obyektten ibaret. Muhbirler forumunun iştirakçileri Qırım Tatar medeniyeti muhitine daldılar. Tarih yüz bergen yerlerini ziyaret ettiler. Musafirlerge obyektlerinin tarihi haqda tarif etmekten gayrı restavratsion işler hakkında malumat berdiler. Xansarayda restavratsion ve yangınga karşı büyük işler yapıldı. Rekonstruksiyaga 16 obyekt көрсетілді. Вы увидели не только исторические стены и сооружения, вы увидели, что сейчас происходят большие работы на этом объекте. Делегатlarını becerilgen işler ayrette kaldırdı. Olar musulman abidelerine dikkat ayrılganında eminler. Көрген şeylerden son musafirler memnun kaldılar. Öz közleriyle gördüler çetel matbuat vasıtaları aytqаны gibi kompleks yok etilmey, aksine kurtarıla. Çok güzel. Yani buranın kültürünün yaşatılması çok önemli. Bu kapsamda hani Rusya'nın da hani bu konuda çok artılar olduğunu düşünüyoruz. Yani burada Kırım Tatarlarının kültürlerine sahip çıkılması konusunda bence önemli bir mesafe kat ediyor Rusya. Zincirli medrese Kırım Tatarlarının da bir medeni abidesi. Bu ali okuv yurtu 500 yıl evvel kurulgan edi. Çetel musafirlerini binanın mimarcılığı ve ta 5 asır evvel berilgen tahsil seviyesi ayrette kaldırdı. Выкована из цельного куска металла. Еще во времена Менгли-Гирая. Мы тоже сейчас, наклонившись, войдем в помещение, где преподавались науки. Böyle bu ziyaretler Garbi matbuat vasıtalarının yalanını açıp gösteriyor, de bildirdiler Müslüman muhbirler. Is an excellent
То, что Россия занимается реконструкцией Хан-Сарая и других объектов наследия здесь, это своего рода очень важный сигнал как крымским татарам, так и вообще российским мусульманам, потому что тем самым Россия демонстрирует, что она заботится и будет заботиться о них. Четел мусафирлер эйетине Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек рефахат олды. О кайдеткені кыбы форум iştirakçilері Крымда мусульман абиделеріне не қадар мукайтлықнен янашқанларыны көре білділер. Приятно, что «Голос правды» благодаря вот таким познавательным мероприятиям сможет широко тиражироваться за пределами Крыма. Особенно в арабском мире, в исламском мире, потому что именно из крымских татар искусственно формируют образ угнетенной нации, пытаются паразитировать на религиозном факторе. Чтобы этого не допустить, вот такие мероприятия, они очень полезны. Бақшысырайдан сон мұхбірлер Ахмеджетке yol алдылар. Анда олар кележек Джума Джамины зиярет еттілер. Оларға құрыжылық насыл кеткені ақта хабер еттілер. Мальземелерінің кейфиеті, құрыжылықның кечешаты япылған иш, объект эксплуатацияға тапшырылуы. Кележекте Джума Джамиден намаз қылмақ имканны тапмаға ваде еттілер. Ukrayna hükümeti bu camiye izin vermedi yapılmasına. Kırım Rusya'ya geçtikten sonra bu cami tekrar gündeme geldi ve kısa süre içerisinde yapılıyor. Halkımızın buradaki varlığı, devamı, sürekliliği açısından böyle bir caminin olması büyük bir mana taşımakta. Biz de diasporada yaşayan Kırım Tatarları olarak bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Халқара форумның iştirakçilері Крым Cumhuriyet başı Сергей Аксенов ile көріштілер. O muhbirlerini өз vatandaşlarına yarımadамызда миллетлер ара барышықлық ақта хабер етмеге чағырды. У нас на самом деле, то есть большое уважение сегодня к журналистам, которые посетили Республику Крым. Уверен, что это даст возможность мусульманскому миру узнать правду о том, что происходит в Крыму. Что люди всех конфессий в Крыму живут дружно, в полном взаимопонимании. Поэтому мы за развитие отношений хотим, чтобы вы максимально, то есть могли посетить самые знаковые места Крыма и, возвратившись к себе домой, написать об этом правду. Эмді Крым мусульманлар муфтиса Джеймир Али Аблаев или Корышев олып кечті. О форумның iştirakçilеріне Крымға диққат айрылғаны үшін тешекірлер білдірді. Ярым адамызда bulunğanları ақында ер шейіні doğru айтмаға çağırdı. Kırım'daki yaşayan bütün toplumlar, konfessiyalar hakkında o kadar çok yaramayan sözler var ki bunda insanlar birbirlerini öldürmekteler, soymaktalar. Hayır, biz 4 senenin içinde çok güzel adam gibi burada dil taptık, anlaştık. Hem dinimiz, bütün konfessiyalardan beraber bir konfessiyamız var, bir Darboji diyen. Hepimiz birlik beraberlik içerisinde çok güzel yaşamaktayız. Allah devamını uzun eylesin ama inşallah geleceğimiz çok parlaktır diye ümitimiz var. Көрішуде Крым татар халық шураның азалары ve cemaat teşkilatlarının vekilleri bulundular. Вот эти все журналисты, которые приехали именно из исламских стран, они поедут и доведут, в каком положении находится депортированный и вообще в каком положении находится в Крым. Өз невбетінде мұхбірлер Крым муфтисіне тәшекірлер білдіріп, Крым мұсылманларының яшайышы ақта açık aydın ve ақиқи мәлумат бермеге ваде еттілер. То, что я смог приехать сюда и посмотреть на крымских татар, и даже пообщаться с их муфтием, я считаю, что это замечательно и это очень полезно для будущего. Хатırlatamыз, Ялтада журналисты мусульманских стран за партнерство цивилизация адлы халқара медиа форум олып кечті. Татарстан Cumhuriyeti тәдбірінің тәшкілатчы олды. Мерасимде 22 мемлекеттен келген 50-ден зияда мұхбир iştirak етті. Айша Шулакова, Аким Бекиров, Миллет үшін. Сочи шәрінде қавсызлық суалерінде кураторлық япқан yüksek векілерінің 9-шы халқара көрішуі кече. 118 мемлекеттен келген ООН тәшкілатының векілері халқара мұнасебетлер, sıcak нұқталар ве мемлекетлерінің қавсызлығы ақта сөз үрсеттелер. Тедбірде емді біздің телеканалымыздың векілі болуына бұл Миллет телерадио шirketінің генераль мудирі Эрвин Мусаев. Участие нашего телеканала как представителя региона, имеющего важное геополитическое значение как страны, так и в мире в целом, имеет стратегическое значение и будет способствовать разрешению данных вопросов. Қырым yollar тамирленуіне президент фондындан 3 миллиард рублей elde етті. Бұл паралар 2018 сене Cumhuriyet бюджетіне кірсетілді. Бұл ақта бүгін Қырым парламентінің невбетеки сессиясында белі олды. Паралар ем yollar құручылығына, емде капиталь тамирге ве реконструкцион ішлерге доғыртылacak.
Очень емкие деньги, и поэтому думаю, что крымчане оценят этот жест. Это все-таки позиция президента по поддержке республики очевидна и однозначная, поэтому это нужно уважать, ценить. И крымчане на выборах оказали поддержку, как раз понимая, что президент действительно помогает республике в этот период сложный для нас. Қырымның Девлет Шурасы курорт топламнен бағлы қанун лейханы бірден әкі оқуфда ағышлады. Қанун лейхаға бинайын курорт топлам алынмасы еле бағлы эксперимент бір елға сүрілежек, яғни курорт топлам жылы 2018 сене майсынан бірден 2019 сененің майсынан біріне сүрілді. Қатырлатамыз, Русия президенті Владимир Путин 2016 сене күзде Русия Федерациясының акимиетіне қанунларға денішмелер ве курорт топлам кірсетіп, более қазанылған параларны мемлекетінің шифахане курорт комплексны инкишаф етермеге авали етті. Технически откладываем на год, и, я думаю, за этот период и подготовим все необходимые технологии сбора денег. Сама идея по себе она не умерла, она интересна, привлекательна, она бы могла давать отрасли очень приличные средства. Пока сейчас на год отложили его принято, поэтому за год мы будем все обсуждать. 74 елдан сон аскерлер өз туғаларына қайталар. Волонтерлар аскерлерінің сой ақрабаларына ярдым етіп, ұлы ватан женкі деверінде ғайып олғанлар ақта бір шей білмеге тұрышалар. Бұл ақта невбетті келіп қамыз. Удалось получить хоть маленькую весточку о судьбе родного нам человека. Это было словно зов из прошлого. Вернулся через 74 года. Бұл сатырларны Қырымда элек олған аскерінің торыны яздым. Бойле мектуплер Анатолий Кочетковның коллекциясында әнді юзлерже Сабық Совет Бірлігінің чешет көшелерінден язалар. Тек 2 ел девамында Қырым гөнілілері 8 биңден зияды қызыл аскерлерінің сой сопларыны таптылар. Мында керічінің янында биңлерже Совет аскерлер дефін етілген. Олар 1944 сенесі Қырымны азат еткен вақытта вефат еттілер. Сой адлары ветавселятлы малюматлар әнді чоқтан белі. Амма чоқысы туғанлары үшін олар әлі да белгі гаиб олган сайылалар. И получается, что информация есть, а как ее добыть, как ее получить, никто не знает. Это как труд шахтера. Шахтеров мало, а руды бывает много. Заметливый қиын иш. Ади, если башлы инсанлар есе буишна аслы да бежеріп оламазлар. Қырым гөнілілер буишна өз бойнына алдылар. Олар архив малюматларны теренден огренелер. Вефат олғанларының сой адларыны тенештерелер ве эллак олған аскерлерінің сой сопларыны тапмаға тырышалар. Ты проникаешься в эту историю, ты когда перебираешь документы, данные, ты все равно в каждую историю, в каждого человека оставляешь, наверное, частичку себя. Қырым гөнілілерінден, биңлерден бір соратма держим кшеріне келді. Активистлер Иван Насухинның ақрабаларыны қыдыра еділер. О, ақта малюмат дефін етілгенлерінің жетвелінде бар еді. Аскер 44-нче сенесі керіч шеріні азат еткен вақытта вефат етті. Вот как раз перед вами алфавитные карточки военнослужащих, которые были составлены на граждан, призванных по мобилизации в период Великой Отечественной войны, то есть 41 года. Арби комиссариатының хадимлері Иллянны ичтимаи ағларда ве газеталарда ерлештірділер. 5 күнден сон Иван Насухинның торыны телефон açtı. Белли олды ки эпысы бұл вақыт ақрабалары оны ғайып олған деп сая еділер. Анасы ве доғмыш қардашы чоқ ел эвелсі вефат еттілер. Ве аскер не ерде дефін етілген ақта білмеділер. Потому сейчас облегчение не знаю какое. Что человек уже похоронен, как положено, все. Я сегодня всю ночь не спала. Қырымда да ең аздан 50 биң аскер ғайып олған сайыла. Активистлерінің мақсаты тек сой сопларны вефат еткен аскерлер ақта архив малюматларны тапмақ дегіл. Гөнілілер элек олған аскерлерінің сой адларыны белгісіз қардашлық қабристанларда ойып язмаға ве бойлелікнен эбеделештірмеге арзу етейлер. Ғалибе ақта қатырла, қараманлар ақта бұл. Ақ межітте Георгийская ленточка адлы акция тәшкілетілді. О бұтын мемлекетімізде кетше, ұлы ватан женкі ақта қатыра сақламақ үшін волонтерлар шер ве районларының сакинлеріне бұл шеретні бағышлайлар. Фериде Якубова девам ете.
Арбиерлар ве ойынлар. Балалар истират бақчасында Дженк ве оның ақыбетлері ақында қатырламаға чағыралар. Энді Ғалибе Тимсали Георгий лентасы. Ахмеджит шәрінің чоқысы сакинлерінде бар. Тамам ой кечкен күнлер ве пек чоқыля кулғанлар ақында қатыра сақлай. Алина Хырым Федераль университетінің студенті. Гонылы яни волонтер ішінен бірқач елавелсі оғрашы башлады. Боле тешкилята иштирак еткені ватан первер дуйғысыны доғырды ве тарихқа мирақ арттырды. Ощущаешь, что ты делаешь значимое дело, рассказываешь, показываешь и для себя многое узнаешь, потому что, проводя вот такие акции, проводя исторические квесты, мы узнаем больше истории, мы знакомимся с героями, мы знакомимся с ветеранами Великой Отечественной войны, которые нам рассказывают, передают свой опыт. Камчаткадан Кырымхаджи. Бу акция буюк мемлекетіміздің әрбір көшесінде кечіріле. Ой яш несілде ватан перверлік тербейлей. Все с большим удовольствием собирают ленточки, берут себе, своим членам своей семьи, сослуживцам. Стараемся, чтобы как можно больше людей приняло в ней участие, и чтобы 9 мая, когда у нас уже вот апофеоз этой акции, чтобы все жители выходили с памятным знаком на груди у сердца. Бу шерит тек халк тарихының тимсали дегіл, бу әмде әрбір айры қорантаның тимсалидыр. Бабалар, деделер ве қар деделер. Чоқысы жебеден қайтмадылар. Шымды Георгий лентасы улу Ғалибе оғырында күрешкен ечдетлар чеккен юрек ажысыны тимсалидыр. Я считаю, что это очень важно, чтобы люди хотя бы понимали, во имя чего погибли деды, отцы. Для меня георгиевская ленточка значит память о погибших, тех, кто воевал за наш Крым, за Россию. Георгиевская лента воевала на войне, на ордене славы и на медали за победу над Германией. Бу акция 9 майыс күні қадар девам етежек. Гонолелер ярымадамыздың әрбір шерлерінде ве районында 150 бинге қадар ленталарына тарқатмақ планлаштыралар. Ичбір шерні ұнытмажақлар, деп сөз берділер. Ферида Якова, Рамазан Левапов, Милет Ичун. Кезлевде наркотик сатылууда қабатланғанларына себептен 2 адам яқаланды. Бақчысарай районының 27 яшлы сакины ве оның арқадашы Джурчи районының 22 яшлы сакины тамам сату ве пара алу вақытында тұтылдылар. Бұндан ғары яқаланғанлардан бірінің машинасында наркотик исе да 22 пакет тапылды, олар да сатылуға азырланған еді. Майысының 5-інде Қыдырлес байрамы қайт етілежек. Умум қырым милей байрам кечежек, ерде бүгін мұшавере олып кечті. Енді балалар үшін егленже ерлер сана тижари меркезлер ве районларыны тақдим еткен чадырларының ерлері белгіленді. Анда әрбір район қырым татар халқының медениетіні, анелеріні тақдим ете білежек. Гончары просятся, кто у нас цветами занимается. И вот сейчас на данный момент идет именно обсуждение вот этого вопроса, чтобы расселили так, чтобы всем хватило места и все получили от этого массу удовольствия. Количество людей увеличивается, заявки муниципалитеты поднимают, и приходится пересмотреть полностью месторасположение, как это будет. Но Аллаха шкур, место уже готовое, нам сегодня удобно стянуть или как это сделать, да? И в любом случае картинка будет, и самый вот этот выход будет достаточно на высоком уровне, который должен, наверное, как и каждый год делать Бахчисарайский район. Бүгінге күнде байрам программасында іштирак етмек үшін 20 бин ариза топланды. Мерасымде 40 бинден зиеде мусафыр келмесі бекленіле. Қайт етмек керек, мерасым кечірілген ерге қырмыларны мақсус автобуслар алып баражақлар. У нас есть точная информация уже о том количестве граждан, которые будут уже с муниципалитетов приезжать к нам, организацию, доставку которым закрепляется за отделом межнациональных отношений. И ответственные лица уже у нас утверждены. То есть все граждане, которые сегодня уже намерены посетить будущее мероприятие, уже могут обращаться в отдел межнациональных отношений администрации городов для организации доставки их на места. Ахмеджитте с любовью к Крыму адлы фестиваль кечті, оның іштиракчылары ярмадамызда яшаған халқлар олды. Балалар халқ ойынлары ве ерлары или чықышта болундылар, ана бабалар семейли емеклеріні, урбаларыны, турмуш эшияларыны ве халқ тымсаллеріні тақдим еттілер. Мы воспитываем стремление детей к любви, к дружбе, знаниям. Мы говорим о спорте, как каждая из представленных национальностей относится к спорту, какой спорт является наиболее выразительным национальным.
Бу тедбірні Ахмеджетнің халқара мектебі әр ел кечіре. Бу ел фестивалінің мезусы этноспорт олды. Талебелер саналаштырулар ве ойын тілі ярдымынен чешіт халқларда популяр олған спорт чешітлерақта тарифаттылар. Такие мероприятия, они помогают узнать больше культуру разных стран, помогают узнать виды спорта, помогают дружиться нашим детям. Тест-драйв кечілді. Араба айдавчылары арасында рағбетлі YouTube каналының блогерлері машинада Кубань живары тарафтан башлана. Sonra блогерлер Қырым көпіріне ве Керич боғазында ерлештірілген кемерлерге же етіп келділер. И вот как вы будете ездить в Крым. Мы сейчас движемся по специальной трассе, четырехполосной, 2 полосы в одну сторону, 2 в другую. Эта трасса длиной 40 километров, она называется автоподъезд. Как Айвазовский, понимаешь, нарисовал, ты понимаешь? Я тебе скажу, это круче, чем Айвазовский-то. Вот с той стороны вид не очень, а здесь хорошо. Тут солнечно. Бұл нақтада яйнымыз сонuna етті. Неббетікі чықшыларымызны қачырманыз, евлеріңізге дайма хаберлер келсін, ақшамлар рад кечсін.